Sega. Vam svima ljudi i dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu igramo Wolfenstein. Ovo nam je druga sezona Serbian Games Channel kanala, kako bi rekao, kako bi se izrazio. Znači, druga sezona, prvi smo završili posle прискочить, прысканная просто оп, срушилась нога. И наставляем далее по приключению. Чекай, можно найти походу на то. Все на Isolate the right now. Я еду. Оба подписи на что? Снимать, снимать. Так. Рукам. И какого-то человека. Загнала пушку. Обратился, загнала пушку. Сложно save game. Tako nešto lami. Ok. Sada. Откуда там видно, как окей, save game. Idemo dalje. Nisam v objektu direction. Ok. Idemo dalje, nazivamo našu misiju, našu potragu.
lagano pazimo da nas nema nekog. Čekaj da se treba skrenem na kapinu. Aha, okej. Od. Ovdje je. Pazi što si ti rekao. Pazite što sam rekao. Strašno. Traži. Našao sam. FF. Kusite sad. Okej, ali ne možemo ništa da radimo. Možemo ali dva. Dobro se bavili smo. Okej. Sad ovdje spremno. Ovo brat, pa sad. Opa, a nema da biti pobedu. Kako ste preživali na kapirama najde? Vidi ga. Ovo. Beži. Dobre, glavu mu brli. Opa. Hop. Skini ga bre. Samo da uključimo mamu tu. Jedan priču. Ne tako. Tako. Idemo dalje. Ovdje. F. Travel to Mind to West. Vidimo šta. Da li je ovdje kraj? Da li je ovdje kraj? Save game. Ljudi, ovdje nije kraj, ali mi ćemo ovdje da završimo za danas, znači nećemo ovdje dalje ćemo se parkiramo. To bilo to znači ono. Ako vam se svidio klip, like, share, subscribe. I od toga velik sreća. Pozdrav i sad, ajmo kao Muđu. Velik pozdrav za Muđu, da nadobijem copyright zbog ovoga. Nadam se neću. I opa.